BJ Zaute official YouTube channel clear tu le ngai tu hai po chibai kabuk chewane voisun ni som pakhat thlasari sang ni som ni panga zirtop ni ane le video ai sim hun hi zandar som pani haya hung nia publica ai hung si hun hin ni som pani a hung ni phak ta hlaka hi chung changa khom hin clear tu le ngai tu hai po khan in milo frit thim na athar takin ai hangin ngen ni sin la chun chanchin ai la khom ha he khovel mun sang chanchin hai le ai cheng na ai si vel no di sunga mi hai dam ania chule chun angai dan hai in milo thim pe ke nei chanchin la khom hai ai tim dan hai le yung suklang dan ai yung pung dan hai khom ai alo fel fai no tam tak thei ngai ane chung la ka hai khom chun in milo ri thim shama ma ai son pe na dingin in fui tu na hai nei lem dingin athar takin ai yang nge na ne California web cannabis mun puya da pui thole in buina na satak asuk National Guard High le Federal Immigration Officer High malak nan Kemerilo le Carpinteria California mun haya cannabis farm pania check an thona lodang le tu hai chunga chemical tear gas rubber bullet high mangin in kap na atlung immigration dan dung zuin farma sin tho hai man ania mi pui lung oil pung khom hai not jam na dingin chemical ammunition tear gas le smoke bomb high manga kap anne state in cannabis facility apek glass house farm check thona ahin farm asin tho hai sansuk dingin mi pui an pung khom thuta thil dan zulting apan pe lein federal agent han tharum mangin boina sim hai an not jam na lim tu hospital phurtlung tam tak anum local thunei tu City Council member Julia Mayer le Monica Solarzano hai cho hi thil tunga hin anlung a oino le a Oxnard Mayor Louis MC Athur khoma ICE malak na hi demin trangkai na le thanem na ing khom lovin lungin jing na le buina anin thlun ti in ashil report dung zuin mun pakhata in thok sin thomi som anmana buina suk na huna in thok lim mi pali hospital an phurlut ane Trump administration in immigration dan enforce na dinga malak na linlem afe pui he khopui le advocacy group han hi boina he case file an thokhum ane Government of Manipur Home Department in press release simna voisun tarik nisom pakhat thlasari sang ni som ni panga zirtom ni in governor in council thurel na Pakistan operation sindur neina Manipur mi constable city chingakam dipak BSF in huisen taka singna alo chan na chunga asangpa chingangkam nambo singcho assistant sub inspector civil police anina pek ane voisun tarik ni som pakhat thlasari sang ni som ni panga zirtom ni Jiribam DC in Thusuok an su angin lampui sir naya dorle chengna in bola hai an thok mi puile ramta dinga noksak thil tam tak ahlung lak lain hing dan no a bol dorle in hai chu tarik ni som paret thlamur sang ni som ni panga dar thum su nge ya thik wat dingin Thusuok asim ani hi hun pek sunga an suk fel ani no chun sarkarin thik pek vong ning ante CNDF han triu khomoya an sung khan drugs number 4 an tholak ti an sul nunga in thok musuk ani Myanmar sunga in thok telecom frown thila in nam noi mi som ni panga China security han anman hi misul ha hi Myanmar martinga in thok hung operate in China ram sunga casinos tam tak hai an hung thun hoi sia in rui thei drugs simna konga mala in tul that na ting le thil sul dang China ram sunga in tlungtir ani China mi paruk thina mo phurtu nia telecom fraud case siemkhum le sangkhat nei ta in khel manga sum dollar 1.48 billion in rumang tu anne chun hi group hai che na sat dan cho drugs 11 ton ne ka tam sim sukin anzor anta kumsang ni som panga in thok lowin din ta hi group leader tengbei so chain hin Myanmar marting 41 large scale compound simin hing thil sul po an tho hai he hi muna in thok ngeya operate thak ane kumsang ni som ni pathum November khan Chinese Ministry of Public Security hai chun
bei thil tho hai sui zui ding in special task force pakhat lo simin an report an thok thil danin bei hi public wanted ti in December thakhan an lo pung ta ani kumsang ni som ni pali January khan Myanmar sarkar chun China Myanmar law and enforcement le security operation me James Nuya beiso chan le Beijing Chin hai Chinese authority kuda pesugen tu chena hin an ni le thopui misul som thum paro man anita chun Chinese le Myanmar police thangrulin ma an lakna telecom found thila in nam noi Chinese mi singa le sang sari hai cho ringla lein man anita bok tu lai nai el khan gaza khotlang ting khan use muna firfik polhan am sel nia an thil hai cho drone manga be anni thu kha a video footage mangin anhong sin su chingta IDF chun am sel hai he tu lai nai el khan hi muna be pui thlak na za somrit parit arms mod brigade sipai hai na mun nai lai mu ani thu an thil hi una abok hin sipai hai le ya holam combat engineering unit han kilometer khata seiding Hamas tunnel cho an muwa an succeed ngal ane zani tarik ni som thlasari sang ni som ni panga khan gaza khopuya bulldozer le sinthwa umlai jing Israel sipai azulei chu Hamas han ambush tho in an kaplum ane sang ni som pako kuma indinta unit zari somrit pare tia rit IDF ghost unit tia rit lar nibok hebrai tongin yakidat reframe anti unit hin indaudan tactic thar asim suktum muntri umle indau na huna boruk danglam peile in milthaya in simrem dan indau tactic thatak ni in antril sipai unit dang hing infantry engineering anti tank warfare arrival warfare le intelligent collection haile thangrulin sipai technology thar test ho tu anning hal bok ane voisun tarik ni som pakhat thlamur sang ni som ni panga zertom ni Israel ting Thusuok ei dong danen tulai nai el khan Gaza strip ting in beina Israel sipai han Hamas naval commander paruk anthat Israel han anthat hai he Gaza martinga naval force commander Ramzi Salah Gaza khotlang tinga tuipui sipai ho tu Jamal Gaza kho puisunga tuipui sipai ho tu Rahab Abu Sahiban Khan Yunis tinga tuipui sipai ho tu Amor Abu Zalala Rafa tuipui sipai ho tu Mohammed Osta le Gaza City a tuipui sipai ho tu Ahmed Ali hing Hamas naval commander paruk hai hi Israel sipai han an lo hre mangta ane Karnek bridge simthar chu Sindur bridge tia mingthleng anita kum sang kha zari somruk parit British hunlaya Mumbai simtinga an lo simta kha hunlaya British governor James David Karnek mingchoya Karnek bridge tia aming an lo in buk cho ropui taka sim that nok ni in zani ni som thlamur sang ni som ni panga ninga ni khan Maharashtra CM Devendra Fadnavis in hongna anei hong ania in thok hin aming Karnek bridge cho Sindur bridge tia thleng ngal ane Sindur bridge hi zathum somli le pani metara seini in sakting le thlangtinga in thok lirthei hai in lon boi loadinga ropui taka sim thar ane Punjab Chief Minister Mariam Nawaz chun Punjab State sunga public hospital an thok tu doctor le nurse hai cho an duty sung mobile phone mang akhap ane ti in Thusuok asim hinga nga Thusuok sim ani na san cho damno en kol lai hai thataka en kol an hlo theina ding le mani sina nunji indik tak suklang anni theina dingin phone call video recording le social media shim duty sung manglo ding ti ane hi Thusuok zom no tu hai cho pida x dan mangin ansina in thok suspension an nole termination tuk thei anni ti in athil sa bok ane voisun khan jehedik spol terhik Taliban Pakistan TTP han bezor muna Pakistan Security Force convoys hai an lo lambun na man ralthum an hung suklang ane quadcopter pane AK rifle
RPG telescope terminal device map light bag helmet le military thum no san hai anne le Chanchinthar longai thatu hai in renga chunga lom thu kanang srila chu khela video ai sima sound recording ai tholai hin muntra munrem chang ai nei no lein a sound hai ro sur leidamin buina neu ai tu ka lamlin bula ai ni lein motor hayan thokomin har sarna ai lo tu kal thaya ngai harsa ai lo ti ani khomin in milo ri thima atop chen in milo ngai pek lein in chunga lom thu ayang sil tak zeda Chanchinthar le in munok ding in ai tong trai na hai lo in threseng ai tiu